Özümden iki kızım men uşuntu verdim. Yaşasam, yaxşı önünde yaşasam denmeyet men. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman birtognar, sizler menen Kayradan Aljardam Kayrımdılık fondu. Bizdin fond açılgandan beri muhtaç bolgan үй-бүлөлөргө жардам колун сунуу чакырган таштап келе жатабыз. Биздин кайрылуу видеолорду көрүш үчүн Instagramдан Илим жолу, Иман тайпасы, Aljardam, Насаатчындык, Дават медиа KZ ушул сыяктуу бир канча группалардан көрсөңүздөр болот. Ал эми ар бир эжебизге кандай жардам берилди, эмне нерсе жеткирилип жатат. Бардыгын Aljardam Instagram баракчасынан жана YouTube баракчасынан көрсөңүздөр болот. Маалда Бишкек шаарында жашап жаткан Сатин эжебизге жардам берүү үчүн келип отурабыз. Эжебизди 17 жыл мурда күйөөсү катуу сабагандыктан эжебиз ооруга кабылган. Ал эми өзүнүн эки кызын, бири оорулуу, ал эми экинчисин ошол өзүнүн жанына караң кылып алып жатат. Азыркы маалда эжебизге ошол дары-дармегине, кийим кежесине жана жылуулук үчүн жылыткыч ар кандай нерселер муктаж болгондуктан бизге кайрылуу таштаган. Azırkı takta uç kvartalımdan göçüşüm gerek. Başka kvartal? Bir yerden çıkışım gerek. O kışka kan görmüşüm gerek bulada. Özümden solum ondaş gerek. Uçlarga yardım bolsa. Aylasızdan oşu günge tuş bolup oturup. Özüm kvartira göçüp olsun dip. Жүрөм. Bir kızınız oorulуу dediniz, ha? Bir kızım mazgoy. Bul tomografия düşüp arka yerde жүрөт. Al kızdı büt var bilet. Bir yerde koşunan büt var bilet. Anan özüm battan pristup verdirim. Giço kızım alerya. Хронический. Ay sayın karmaydı, al kızımın dağı. Az bu жерге канча төлөп жатасыз азыркы маалда сиз квартира үчүн? Азыр 3000 төлөйм, андан сырткары свет сыртында. Свет сыртында бүт bir yerде bir эле билет жагам полный кылып туруп эле бөлүп коет. Азыркы маалда сизде жылыткыч жок, э? Менде жылыткычым жок. Anam darmegime жақсы olabilir. Ay sayın karmaydı. Bir okul alam kayırıyla karmap kalat. Ayıldan gelgenimden birden bir sebebi bu. Ayıldın havası. Gün sayın uğrum karmaydı. Gün sayın karmaydı. Vraçlarım kavul alma koyun. Aylasıdan o şaka kvartiraga жүргөнгө тура келип калды. Мен жолдошум менен 2-3 жыл жашап, ортодон ушундай абалга келип, сабап, башымды талкалап, бут колумду талкалап, өзүмдүн эки кызым мени ушинтип эптеп жашасам, жақсы önünde yaşasam denmeyet men. Sizlerden soranadam. Allah'ım sizlerge bunday gündü, or gündü salvasın.